Lahorijan along men don pharo phososi ahem mechodet Pini phai kunini phain korage thomarni anarlo por phai krihini ramini thom keba por malom pen Lahorijan bojar kimi along men don pharo phososi ahem mi kichu lason si tom se kot pen fire brigade atuma phan hangsi amia de kithepi paham dunlo lapen hadak aradatum kache thansai ating pulote gas kang bopen si pusonang ceman tahai pusi cerok tok aradatum pen ningje pon Lasino na por hadak kedo aradatum isi ningduk meme ason ceman dedlo kopia pot si ningduk meme loma pulutang te hadak don pharo phoso se ahem me ke chodet lapen alang litum kacho birti atangka mahasitami hajar lak atangka me chopon tahai po lasi nona por he me ke chopidat ke ame desi jinghebun from ason si ceman dedlo Pinpur me kai kita he me kicu gulat me kicu ta chimit medet asam sar kache than ningkreng ningchia hut ke keng tak keng chida me chudet pu apor si nang le bomlo lasinom apor gas he hui pen kachiri aken sok puta pinang an abang fuatu ningduk jin pen lam thip achini pon bokajan pen Lawrence Lekthi Loti Kimi News Karbi Anglong Itu botol pura jadi ada tu pisau pura agung. Kenapa ki hoise? Itu nazano. Orang betul ada asal. Orang tu mula agung lagi hoise. Jaga nam tu kia saya? Lahorijan. Hah? Lahorijan bazar ko. Oh kenapa pura ki hoise? Itu problem ada. Line jauh tiba. Ini 200 lakh sob noson tu. 200 lakh sob jeli. Manus lakh labu. Manus anu tiba dead spot kita sam hoise. Manus sama tadi problem ada. Setiap berteman tak. Kuman lagi. Kita berteman teman di kai. Konsum 500 jono. Apna nam kau mana? नाम प्रकाश गोटे सामान बेटा सब जलिले कम से कम एटलीस्ट 5 लाख लगा सामान और कैश 87,000 ওই ক্লাস গোল লগা সামান পুরা খতম হল একো বসা নাই আর কেনেকা কি হৈছে এটো এটো মই তো নাজানে মই স্টেশন থাকিছে টিভি যাবলে আসিলে কাউন্সিলত হয় তাতে পৰা আমার ছোৱালী ফোন কৰিল আগুন লাগিছে মই এইখানে চালু আৰু পুৰা খতম একো বসাব টোটাল যেনে তেনে মানুহটো বাচিছে টোটাল কিমান হাউস হ'ব না আমার ইয়ার এইটো জানো মই বেলেগ তো ক'ব নপাৰো দেই আপোনাৰ নাম ক'ব নেকি আমার নাম মিন্টু ছিল ঘৰটো ইয়াতে আছে জাগাৰ নামটো এইটো লাউৰিজান নতুন বস্তি অপোজিট কালী মন্দিৰ হে ঘটনাটো টাইমটো কিমান হৈছে এইটো ক'ব নোৱাৰে স্যাৰ কিমান আমি ষ্টেচনতে থাকিছে 12 বাজিতে আমি একচুৱেলি আপোনাৰ এইটো কাউন্সিলত এইটো কাগজ কিবা কিবি লাইচেঞ্চ এইটো পানা কাম কৰিব তাত মানুহ মই জানি আছে সকলো কথাৰ চিএম কল্যাণ চব মানুহেই লোকে জানি আছে কাৰ্বি ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন KYC সব মই জানি আছে itu basis ekon ya everything Team APHLC pen mukoilu malong kahumridam Pinini phaing korake thomarni APHLC abitung pen mukoilu malong kahumridam Team Karbi Anglong pen pini arnian tami CEM MP MLA MAC satum mukro pen forest saikhiatum Kalceteng keng aputak non anta thangnat alamta piklang hahidet lam theka piklang jikalit detsi adimalong kahumridam jia phananta amangta heman rangwelang APHLC a president je ai kathar pen kaning jepon forest atum ke amethanga saisi kache kemlo lapot si forest sai khi aphan suspension ke bikok nitum ningduklo lasi methanga sai kache claim aphan ke suspension binang ne pusi ning jepon kedam tang Karlitang birasing lekhi media athingno tami ningjelo alang litum kedukke songa puthak sitami tim Karbi Anglong atum karjulong liason cheplang det lapen chomang lapen Karbiatum ningkacheso kabede jiaphan public meeting chomang lapen Karbiatum aphan ke phajiaphan tami ningjepon jirikin dengpen Edward Timo Loti Kimi News Karbi Anglong pare political benefit lobole kintu teneka other than that ami heitu nokoru amar etu border problem noy ami know that we also want to say in English language also because jone etia morigol teo ek hopta man agote pressot koisile je yat problem hobo pare amar force bor kom amar facility ekku nai jodi border rokhibor age aru timber jodi
ৰখাব লাগে তেতিয়াহ'লে আমাৰ আৰু ফেচিলিটি যিটো ৰিকুৱাৰ্ড ফেচিলিটি এইটো দিব লাগে বুলি কৈছিলে কিন্তু আমাৰ চৰকাৰে আমাৰ কাউন্সিল ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টটো কাউন্সিলহে ইনচাৰ্জ হয় EM ইনচাৰ্জ টু দ্য চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ হিমছেল্ফ তেওঁ নিজে EM ইনচাৰ্জ হয় ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট তেওঁ কিন্তু একো কাম নকৰিলে ইয়াত নেগলিজেন্স তেওঁলোকৰ নেগলিজেন্স কাৰণতহে এই প্ৰব্লেমটো হৈছে এইটো এটা বেয়া কথা আৰু এতিয়া দেখিছোঁ ইনচিডেণ্টটো এতিয়া হৈ গ'ল কিন্তু আমাৰ so-called টিম কাৰ্বি আংলং বুলি সদায় কৈ থাকে ডেভেলপমেণ্ট বুলি কৈ থাকে এই CEM সকলে কিন্তু ইয়াত কোনো এতিয়ালৈকে অহা নাই EM লোকেল EM আজিলৈকে অহা নাই বুলি আমি শুনিছোঁ এইটো বৰ কণ্ডেম কৰিবলগীয়া কথা the one who has been killed Vida Singh Lekhe he was one of the home guards here guarding the timbers he has appealed to the authority the Karbi Anglong Autonomous Council to give them all the facilities for performing their duties here in remote areas. But the Karbi Anglong Autonomous Council did not do anything. And now we have seen that the CEM, the Karbi Anglong Authority, the CEM, EM, all of them, none of them have come to this place till today. Because of their negligence, this incident has occurred. It is condemnable. Mukro. This is unfortunate, but the incident has occurred because of the forest department performing their duties so far. According to the forest department here, they were performing their duties. So we do not know why the authority, some government has suspended them. They have performed their duties. Why should they be suspended? And the other thing is that although some other political people may say about this border problem, but in the ground level, the local people do not bother about the border here. Border problem is not border problem, and the Khasi people and Karbi peoples are living here peacefully and in a very good situation here, in a very good atmosphere. They are living here. So there is nothing to fear that there should be something else here. Some ugly incident will occur. And I appeal to the government to do everything so that it will not turn into any communal riot or tribal riots here. We do not want here, and we appeal. We are also trying to appeal to the. We will meet the authority in Meghalaya and Assam also, so that we will be able to hold a joint meeting of the Khasi people and Karbi people here to remove these fear psychosis. There is no fear psychosis at present, but there may be some interested people may create fear psychosis here.